Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына саякат. Автордун аткаруусунда. Сейде келет түйүнчөгүн көтөрүп, Ысмайыл тур карыңкүрдө жөтөлүп. Дүйшөн жүрөт кыш чилдеде мектепте, сабатсыздык жоёмун деп көгөрүп. Ак кемени күндө күтөт нургазы, деңиз бойлой ала дөбөт тынбады. Даниярды ээчип кетти Жамиля, албетте бул каада салтка сыйбады. Долондашкан жолоочунун жолунда кызыл жоолук ак куу болуп кубулат. Ысык көлдүн толкунунда шарпылдап, Ильястын арман ыры угулат. Бет арчысын сунат мында Мырзагүл, уяң тарта аттап өтүп арыктан. Арзуу арман жоготууну коштогон, күндөр өтөт бир кылымды карткан. Саман чимби, жижа барспы тоо бетте, ажал тооруп кеткен амал айласы. Бул жашоонун максат, маани, маңызын анализдейт Кассандра тамгасы. Куласа да, ураса да мөңгү тоо, бүт көтөрөт төшүтүктүү жерене. Саманчынын жолу менен адашпай, адам бойдон калыш кыйын дегеле. The love, freedom and passion in life which really count, a Buddhist is supposed to climb instead of for the Fuji Mount. The fate of poor Yedigay, influenced by flying objects without pilot, and narrated through this story of camels, rat and riot. Sie, da kommt die alte Tolronei entlang der Goldspur der Garben. Mit ihren kranken Beinen und Armen lässt sich nieder und erzählt dem Feld ihr Leben in grauen, düsteren Farben, suchend Trost und Heilung für ihr Leid und seelische Narben. Und ich höre das Zugvogels Klagelied, wie er sein volles Bedauern besingt. Behüt euch den Himmel, bedenkt, was ihr tut, vernichtet nicht die Erde, о Menschenskind. Плач перелетной птицы утихает, за красивой мелодией домбры поет бегемай, звенят струны, состязается в красноречии с Раймалы. Опять горе, плач и волчий вой по похищенным волчатам Акбары. Слышу хриплый голос Танабая. Прощай, мой любимый Гүлсары. Güzel, ilginç hayvanlar dünyası. Endişesiz dişi kurdun rüyaları. Merhamet uyandıran geyik ana. Gülsarı Akbara'nın gözyaşları. Çok üzücü kimliğini unutmak. Tüm aklını kaybedip olmak mankurt. İki ayrı zamanı birleştirir. Cengiz Han'a eşlik eden beyaz bulut. Sevgi ve ilgiyle okunan dağlar ve steplerden masallar, en değerli hikayeler, eserler hepimizin kalbimizde yaşarlar.
Чыгармасы көп тилдерде сүйлөгөн, адамдыкка, адилетке үндөгөн. Кимдер гана таасирленип берилип, Айтматовду окубаган, сүйбөгөн.